Good morning from this side. Good morning. Good morning. I want you to see the name from that side. Good morning from us. Wate bungeta kwa mbungeta ne. Morning. My baby is sleeping there. Tuja nichumbe. Usiniangalie vizuri, ni asubuhi unaniangalia sura kama unataka kunichapa. Nikuangalia aje? Ebi nicheke, ni smile. Unafanyaga mdomo hivyo. We, ni asubuhi chana na mapangari. So guys, we are spending a day here and we have a lot to do. Sindio babe? You have a lot to do. We have a lot to do for the day. Yani, it's simple, it's all about this manze. Tomorrow to left a place. You can't be in Nairobi all the time. You must explore in Nairobi. At least you get some rest. You know, in Nairobi there's no rest. Do you know? Yeah. Nairobi is just about Working. it's just about making money. So you can't make money in Nairobi and eat your money in Nairobi, bana. Have a taste of other environs. Okay? Kizungu yako hii. Bye. Kuja unishikilie simu basi nivae shower cap. Come you hold phone for me. Come basi. Nishikie simu nivae shower cap. Shika na sijui utashika nyuma yangu. Unashika na side ya kamera. Rudi nyuma yangu. Kwa sawa. Chemsha maji hapa. Chemsha maji hapa. Akunywa. Have your phone. Have your phone. Hey, I think this is sawa. Safi. Si maji ya kahawa. Kweli? Nataka kusema. Lakini nimesikia maji ingine ni ya chumvi. Maji ingine yao ni ya chumvi. Niwashie hapo. Babe, lazima uweke maji. Unataka iripuke. Sinaweka hii. Si basi uweke kwanza. Hii sasa hata itatosha. Washa.
Peleka happy Bible. Praise God. Praise God. It's a nice morning, Manzi. You must thank God for this Easter. Praise God. The Bible says in the book of Philemon. At in the book of Philemon. Which book is that? What? Sasa usome. Let me read Matthew. Matthew chapter 1. The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham was father to Isaac, and Isaac the father of Jacob, and Jacob the father of Judah, and his brothers. Say amen. Ungeweka tu bila kufungua. Inaivaja sirezi na baridi bana. You want coffee? I want some coffee. Sasa unapeleka, si utengenezee hapa kila kitu. Just sit here and take. Tea? Babe, acha tuoge kwanza. Amechoma. Ni asubuhi kunanukia vizuri. Guys, this is the morning. Good morning, good morning, good morning. Look at that side. Barabara. The lake is over the other side. Kunanukia vizuri. I don't know where the smell is coming from. But kunanukia tu vizuri. That's the hotel that we have in Andikoju. Then we are going to eat in that hotel. I don't know if you can see the seat. Yeah, there. That's where we are going to take our breakfast from. And then we want to go to the lake today and have fun there. Okay. Let's go and shower. Good morning, Tyler. Tyler. Good morning, Daddy. Umezuba. Good morning. Good morning. Good morning. Today we are swimming with you. We are swimming with you today, okay? Okay, Baba? Eh? You want to swim? To swim? To swim with mommy? Eh? Niambie good morning. Morning. Niambie good morning. Niambie Baba. Umejam? So guys, it's the next day and we are going to explore Naivasha lakes. Let's get and so other many things. Let's go. This is the dressing code. I must remove this one at some point. Nika hivi.
Wait. Inakuanga inalipishwa aje? Hadi inakuaga hivyo Beru ama Sitaki anza Sikia vitu huyu za anaanza hapa. 1500 ati. Twendeni. Twende. Huyu anapenda kugonga watu sana. Umechukua? And Ni pesa tupigie wote. chano chukua kwa wote. Check it out. Check it out. shika nichukue. Chukue video. Ni video tu. Enda tu kichue iko video. Usiweke hivi, weka straight. Hivi. Kuja. Bai, huko ni wapi tunaenda? Sasa tushaitembelea hapa. Ni hapa ama ni ile ingine? Uongo. Walai. Nini? Kwa kishimo kama hiki kikubwa. Lakini I think ni ile ingine. Ni ile side nyingine. Bana. Unapata line huku na du. Hadi? Unapata line huku na du. Unatulia tu kwenye bidhaa. Mungu wewe. Wewe ndio unalindaga watu wako. Mshamaliza? Haikuwa hivi serious. Haikuwa hivi serious jana.
Okay. Wale watu walibebwa na maji. Serious? Unakumbuka? Nilisikia sana. Ilinyesha kule mbali. Hata panda chini tupige na hiyo mama. Tutapitia wewe. Ni unajua nini ni marangers? Ni different. Sisi tunarudi na mtu hapa. Cheza na maji. Aturudi. Take it. Ndio sasa. Unapita. Acha apige tu. Acha apige. Uchunge kutereza eh? Uchungeni. Hii picha Huni wachukue video. Moto. Hiyo vitu yanguka na matako hapo. Funga nyuma yako. Wakijana kuna mpeleka huko bwana. Height ni strictness. Nitolewa na height. Huko. kama kuna ile wametumia corruption. Iko sangi.
So good morning guys, good morning, good morning, good morning, good morning. So today's update, today is the end of us being in Panorama Hotel. It has been amazing, it has been so enjoyable being here. The food, the stays, oh, the people are so nice. Yani everything is so cool here. So we are leaving. That's my outfit of the day. I don't know if you can see clearly. I have that kabag and my dress and those shoes. So we are done with our stay. Our vacation is over. Until next time, tuonyesha next destination. And guys, make sure you subscribe to my YouTube channel so that you can get notified on every video that I'm getting to upload. Okay, so guys, I can show you around just from where I am, you see, before we wind up. Okay, that's the gate. This garden over here. This is the I'm at the parking area, and we were staying in those rooms. There you can see Gorofa. That's where we were staying. There's some rooms on the upper side. Yeah, that's the area. It looks so beautiful. So beautiful. So guys, make sure you subscribe to my YouTube channel so that you can get notified anytime I get to post a video. Bye bye, until next time.